Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupakai sengai kalengku nakari kana Carmila ane alua materi pelajaran ta iani antu kelong sisila-sila. Nah, pasti niaki linawana-wanta pakutaknang pasala apa joli kana kelong? Apa rikana kelong sisila-sila. Nah, kain sengira mai maki lagi pilanyeri papa kasih ngarak batu minake pasala kelong sisila-sila. Bajik mi mai maki naki langsung antama li papa kasih ngarap pasala kelong sisila-sila. Apanjo rikana kelong? Nah, kelong yang mi antu karya sastra si jenis si puisi atau pantun Mangkasara. Ane kelonga anjari salah se're bentuk karya sastra klasik anjo sannaka ringaina di kalangan masyarakat ka, terutama di kalangan tau Mangkasar ka singkema ane katengasing. Ane kelonga poeng akule dipajari alat na media pengajar nang untuk ampa bajiki sifat na panggaukang anak-anak tak. Nakana ibasang niat talu jenisi kelong. Jenisi makaserea ya mi antu dasar kimangeri jama-jamana. Jenisi makarua ya mi antu dasar kimangeri umuruna. Singkama nia kelong untuk anak-anak. Nia kelong untuk anak muda na tau lolo. Nia kelong untuk tau tua. Maka talu ya mi antu dasar gi mangeri isina gunena singkema nia kelong tekne pak mai, nia kelong susah pak mai, na nia kelong betul-betuang. Selanjutnya entama maki ciri-ciri kelong. Nah, nia talu pamateina kelonga ya mi antu ane kelong tradisional Mangkasaraka tena na make judul makarua tena na liisengi kana inai ampari kian ni kelonga pamatei makatalu ya mi antu ane kelonga bari siki nania baitna. Nah, batu maki ri nilai-nilai nia ka ilalan ri kelonga. Nia talu nilai-nilai nia ilalan ri kelonga ya mi antu nilai makasere nilai religius atau nilai agama, maka dua nilai integritas, maka talu nilai peduli sosial atau si pakatau. Contohnya nilai religius kah ya mi antu parentana agamanya harus suki nigaukang na nililiang si kontu papisangka masunan ne kelonga ya mi antu anjo parintana agamaya harus ki nigaukang supaya anggap pagi kasalamakang ri allo riboko baji anjo ri talasatta tiarika ri akhiratta. Nilai makarua ya mi antu nilai integritas, contohnya tena nake kuminasa asikola tinggi-tinggi punna tena pangisengan laku gappa. Nilai makatalu ya mi antu nilai si pakatau atau nilai peduli sosial, contohnya punna sungguh talasana tekne janna kikasia tan roitongi tutunaya talasana. Nah, masuna ne kelonga ya mi antu punna baji mi kikasia talasata dia kita kalupai manyeri tahu tunaya talasana ya mi antu tahu ka masing-masing. Nah, ante kama aku le maki amahani ampahani anjo sumpain dek bakal kupal kasih ngarak manjat kata asing punanya tena dipaham aku le jaki ang komen ni irawan ini di kolom komentar kan bagi mi mungkin sikam majin jokol le ko batu manjat kata asing kurang nalak bina kipa mo kurang mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.